Ke Khasi Students Union South Khasi Hills District Unit hakatayo kepada Dep hapok kejing lam kemat jong samla Reebok Star ding do Presiden kalalat menyekren baru Subdivisional Officer ke seorang Civil Subdivision ringkat kejing tho ban kintu ban pen perman bat perking ya karung kami haki benta ke Kaput India bat Bangladesh. Kini kejing let ya keren ke seng kadai hadian kejing yo jing ujor nikinong song snong basong basa ha Kaput kum ham majai pentha dan bat shela kibala penpau kajing pemsnga yiki rukom long rukom man namar kajing jor ki kam khai to bat penrung to ya kinong Bangladesh kala jor bah usamla Reebok Star ba keren shikilat pathai khubor lo ong ba ka sarkar kampat laban pendem ya kajing kerpo de benta Kaput ke sora Civil Subdivision bat kari Bangladesh shishola kadoru ya kajing jor jong ki kam khai to kum ki marbam kalong ka besar kaya do kata-kata balada sha ladai ban ai bet de jalan kumbale yo mausun ban ya ki mauthom halor ka phang ka ba ban pek perman ha beri fencing stage po border kontop shila konto ki majai terter ba ki don ki fencing chati ki rang lai le si yo ki la ban rutu ni ki kan bangla hakum ki ni por ndai tang ni ki por ndai na ka por sa ka por du sne marja khan nyoru ni la ju complain ba ka fencing kampat bahas ti teng kejing syatu berkejing runtu jo ki khar bangla kalong bajur si di border bagi pradok prasnam jungi ki juot man kapor te halor kata na kalian jong o SDO o ngila don meeting teng man hagani berki BSF sekti ka khan bar haga jo kapor un salik biang si inspection habere wi ki jaka ki ba na kanu kata ka fencing ka barang lai le si ban kham trei kham kloi no bar haga jo kapor na kalian jungi ka seng yo dalong ko bala ban lek ya kata ka inspection le si la dadon kata ka jingkhot na kaliang joki ni na kaliang aseng ni long ki kloi bani atrelang bat ha ka wi mat ka nia bu ha ga bedai ba kane ka jing khai bi an ya ki piat kirin sun ki sini bat ki mo ki masi ko ta terter na kaliang jongi ni ong ba ya ka administration bahkan pensange si sendon le si ba kane kalong illegal lada ki don kampat kani kala long no ka busu anong tang kiriu simet ne katukat ni ki badon mentale si ngala benong don ki kena seng ne ki pulit ki badon keti halor kani kin shu anong simet armet maraga juga pol lada ki sutu bak ya kani ka jing ya khai spok bordar ka don kam ki di ben pelai ada kesalahan berkin ay kata ka international trade namar kumbang itip adu mantahi sikiti ki lain bordar kadang don tang ka gate ban ya khai ya u limestone badu boulder stone te halor kita ngila ya keren bat nagaliang jong o subdivisional officer la shimi ke munjur ba halor kaningin haban ya keren bat BSF ru ngila ong ban ai no ya kata ka korfeu ka banda du nyo baji damit adu ndru musta ndre kumbalong mata uda pek ya ki kilometer le si don par ki breu jongi berang kam ya ki wholesale ban ti jing ti yo ka kata la ya ki te nagaliang jongi kata ngila so tanat ya baji shikya jong SDO pada ke juga por kamat ka balai pat ya keren habia de ka lebor department ka badan pos ora ini kalian kaseng ngila keren syai SDO la dalam kepala habia de kelebor ni kuak nak ban khangdam yang kuak syu ya kelebor department ke bandan hang ni nomor ba lebor inspektor hadu mentar undan pada ke juga por kum ke jumpa di thok ni kalian kaseng ru kimlah ban ai ban syai bat kum ke jitip na kalian kaseng jungi kadai kasin menokong bami na kelebor ka joint inspection ban ni kaseng kadai bai house name arja khan nyo like nang tana du tu snem hadu kat kini kisnem mamantana kalian kelebor kam bujuk lek i ban check ya taki kot kisla habia de begini kidekhar ke buan bela chani leng ba kata ka workman ka work permit kata ka workman interstate act te haga ju ka pon na kalian jungi ka sengi na maham ting la dalong ka bala na kalian jungi la de ong ba tang ha kata yo ka banwan ngin sedang ban khanra biang kinong trei bar jelah ne po sora bat hapo silahi bro ko wei nomor ba ka jing lai lan ka jongki kalong ba ka department ka telot bat ngis ngotu bala dan ngile na kalian ka seng ka jimpek perman jongki breu de kumoi pat kinu i yangi bangi de tang kita kinong penkelumar nrei halor kata ka department ka badon kam simkiang ni na kalian ka seng imlak ni pada ke juga por ke jingwan jongi hang ni menta kesni kalau ke jingwan ke bekerki nomor ba kidon ki breu ki ba pentip ba ki bon pelat ki dekhar ki buan ban apply ya ka kardosan hang ni ndai hadir mengilawan berbuat jintip deladeng ya kendu USDO kalong bai ba ki dekhar ki badan hang ni menta kesni ki dei bai tang ki badan ya ka kardosan ki hab banwan chapo shanisha division khnang bakin ling berpadhar tenalor jong kata ngila ya keren bat ben pek perman nang ni syakmat akaba ya kat tukat ni ki dekhar ki badai nang thina pok bordar de kimbiang ki kot kisla le se ki dei ban num issue ya kanu pakot ke badon kam le se kum ki kar version na ki epic na ka office dan kalian kata na kalian jung SDO la kubur de ke boskam ngin happen pek perman bana ka joko poru ni da banjur ya ke division ban pressure ki sordari ki rang wasnong ki la kasnong ba pero her badai ban submit ya ke sensos ha ke biadai ban ki dekhar ki bomdei ki pradok prasnam jungi namar kumbolong chati sakapun ngim itu syu ki badai kita ki bla
shua jong tau khat khandai spa nyu ko arne ki brak shuan hadin ya kata ngim la bentip bar ka jok pon nakali yang jungi ni pressure bat ni ban bat ni da ong persya ru banang ni sakmat nakali yang jungi kaseng sedang ban khanra lesi da kadai hapok bordar ngin lek benpek lesi da kadai hakan ko jaka lesi ye ki dekhar hi ki bomdan ki kot ki slag ro biang ni la ban ong ba ki dikinong bangla Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya